bwa Rayon Sport bwavuze abakinnyi basigaje kongera mu ikipe. Komite nyobozi ya Rayon Sport y'inzibacyuho yatangaje umubare w'abakinnyi bagomba kongerwa muri bagenzi babo kugira ngo huzuzwe umubare w'abazakoreshwa mu mwaka utaha imikino ya 2020-2021 muri ikipe Rwanda. Nyuma yo guhabwa ikipe kingana n'iminsi 30 y'inzibacyuho, komite nyobozi ya Rayon Sport iyobowe na Murenzi Abdallah afatanyije na Twagirayezu Stade na Hilali ikomeje gukora ibyihutirwa kugira ngo igihe bahawe cyo gushyira ibintu ku murongo bizagere baramaze gushyira ibintu byose ku murongo byarakozwe, bagira ibitangwa kandi bigira icyo bifasha ino kipe. Ikomeje gukora ibi yihutirwa kugira ngo igihe bahawe cyo gushyira ibintu ku murongo kizagere hari ibyakozwe byo kwishimira mu cyizere bagiriwe. Ni muri urwo rwego bakomeje gushaka buri kimwe cyatuma abakunzi b'ikipe bakongera kubona ibyishimo baheruka ubwo bageraga mu matsinda CAF Confederation Cup, ariko bakaba bamaze iminsi mu gahinda ko kubura intsinzi. Mu byihutirwa bakomeje gukora harimo gushaka abakinnyi bazafatanya na bagenzi babo mu mwaka utaha, ari naho Twagirayezu Stade ugize komite yahereye avuga ko basigaje kongeramo abandi bakinnyi batari benshi kuko ngo abo bazakoresha batazaba ari benshi cyane. Twagirayezu Stade twari twateguye ko byibuza tuzongeramo abakinnyi 5, tugomba kuzakoresha abakinnyi 25 kugira ngo tuzabike indi myanya 5 izadufasha mu mikino yo kwishyura. Komite nyobozi ya Rayon Sport y'inzibacyuho yatangaje umubare w'abakinnyi bagomba kongerwa muri bagenzi babo kugira ngo huzuzwe umubare w'abazakoreshwa umwaka utaha imikino ya 2020-2021 muri iyi kipe ya Rwanda itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Nyuma yo guhabwa igihe kingana n'iminsi 30 y'inzibacyuho, komite ya Rayon Sport iyobowe na Murenzi Abdallah afatanyije na Twagirayezu Stade na Hilali umunyamategeko ikomeje gukora ibyihutirwa kugira ngo igihe bahawe cyo gushyira ibintu ku murongo kizagere hari ibyakozwe byo kwishimira mu cyizere bagiriwe. Ni muri urwo rwego bakomeje gushaka buri kimwe cyatuma abakunzi b'ikipe bongera kubona ibyishimo baherukaga ubwo bageraga mu matsinda ya CAF Confederation Cup, ariko bakaba bamaze iminsi mu gahinda ko kubura intsinzi. Mu byihutirwa bakomeje gukora harimo gushaka abakinnyi bazaza gufatanya na bagenzi babo mu mwaka utaha, ari naho Twagirayezu Stade ugize komite yahereye avuga ko basigaje kongeramo abakinnyi 5 bakaza bagafatanya na bagenzi babo ko bazakoresha abakinnyi batari benshi cyane kuko ngo abandi 5 bazongerwamo mu kwishyura. Twari twateguye ko byibuza tuzongeramo abakinnyi 5, tugomba kuzakoresha abakinnyi 25 kugira ngo tuzabike indi myanya 5 izadufasha mu mikino yo kwishyura. Magingo ya ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bagera kuri 43 ariko bagomba kugabanywamo n'umutoza Kwitegura akazasigara nabo abo bandi abana bakazatizwa mu yandi makipe akazakoresha umwaka utaha bijyanye n'intego z'ikipe ifite. Mu bakinnyi ikipe izongeramo harimo ukina hagati afasha ba Rutahizamu gusatira, hakaba na ba Rutahizamu ndetse n'abandi bamyuga kugeza ubu ngubu, ariko kugeza ubu biravugwa ko abakinnyi bashobora kuba bazasesekara haba abanyamahanga harimo Wakinaga Douglas umunyakongo mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakazaza umunye-Cote d'Ivoire Jean Vita Oleke, hakazaza Kambale Janti nawe ushobora kwerekeza muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Kugeza amagingo aya ngaya Rayon Sport amaze kumvikana na Rutahizamu umunyarwanda wakiniraga BIDCOIN BIRAMAHIRE Abeddy. Kugeza ubu ngubu yamaze kumvikana Rayon Sport kuri miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda, hazajya habwa 650 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Akaba yemeranyije na Rayon Sport kuzayikinira imyaka 2 iri imbere. Rutahizamu umunyarwanda ukinira ikipe y'igihugu Amavubi BIRAMAHIRE Abeddy waciye mu ikipe ya Bugesera mu cyiciro cya 2 akaza kuhava ariwe mukinyi wazamuye Bugesera mu cyiciro cya mbere, yaratsinze ibitego byinshi akaza kuyivamo akerekeza muri Interforce atatinzemo ubwo yerekezaga mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda Police FC. Yayikiniye shampiyona nziza aza no mu bitwaye neza ubwo hamagarwaga mu bakinnyi bitabiriye CHAN yabereye muri Maroc. Uyu mukinnyi BIRAMAHIRE Abeddy yaje kuva muri polisi yerekeza muri South Africa, hataje gutinda mu igeragezwa aza kugaruka mu ikipe ya Mukura Victory Sport aho atatinze yaje kuyivamo yerekeza muri BIDCOIN yo muri Zambia. Kugeza ubu ngubu akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport aho agiye kinira imyaka 2 iri imbere afatanya n'abakinnyi bari basanzwe gusatira. Nyuma yaho umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadate wacyuye igihe ubwo yavugaga ati ikipe nayigejeje Kanana ariko sinagezeyo, atabansimbuye bazazi bakomereze mu murongo mwiza nasigiye ikipe ikunzwe na rubanda rwinshi, ariko abafana benshi bati dore genda ikipe yacu wari uyisize ku gasa aho wari ugiye kuyisenya. Nyuma yo kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport Munyakazi Sadate yagiye kuruhuka mu birunga
kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport Munyakasadate yagiye mu biruhuko muri pariki n'umuryango we kuri wa 22 Nzeri 2020 nyuma y'ibibazo byinshi byari bimaze iminsi bivuga mu ikipe ya Rayon Sport. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwafashe umwanzuro wo gusesa komite nyobozi ya Rayon Sport yari iyobowe na Munyakasadate. Uyu mugabo wari umaze umwaka n'amezi make ayobora ikipe yatangaje ko nubwo avuye ku buyobozi yishimira ibyo yaharaniye bigezweho, nubwo adakomeje kuyobora ikipe ngo yashakaga impinduka muri Rayon Sport. Nyuma y'ibibazo bya Rayon Sport byatumaga rimwe na rimwe atanasinzira, yafashe umwanya atemberera muri parike y'Ibirunga gusura ingagi. Akaba yaragiyeyo ku munsi w'ejo aherekejwe n'umufasha we, aho yavuze ko nta gitutu cyangwa stress na gike akimuriho. Mu mafoto yashyize hanze ari kumwe n'umufasha we muri parike y'Ibirunga, yaherekejwe n'amagambo agira ati iyo uri kumwe nazo zirishima nawe zikagushimisha, nta gitutu nta stress mfite. Uyu muyobozi kandi yagiye akunda kugarukwaho na bamwe mu bahoze bayobora Rayon Sport bavuga ko amafaranga yavugaga ko Skol ayibereyemo miliyoni 72, Skol ikaza kugaragaza ko ayo mafaranga yaba yarahawe. Biravugwa ko ashobora kuzayabazwa byari byo byose ibintu bimara gusubira ku murongo. Lionel Messi yasobanuye impamvu zikomeye ubuyobozi bwa Barcelona nyuma y'igenda rya Suarez. Nyuma y'igurishwa rya Luis Suarez ava muri Barcelona, Lionel Messi yagaragaye avuga amagambo asa nk'ibasiye ubuyobozi bwa Barcelona. Yasobanuye impamvu yabimuteye. Lionel Messi yavuze ko yumva neza abavuga ko yakaba yaracecetse nyuma y'isoka rya Luis Suarez ava muri Barcelona, akavuga ko uburyo byakozwemo byamubabaje cyane. Luis Suarez yemerewe na Barcelona kwerekeza muri Atletico Madrid mu cyumweru gishize aguzwe miliyoni 6 z'amapawundi, ndetse yakinnye umukino wa mbere afasha Atletico Madrid gutsinda Granada ibitego 6-1 muri La Liga. Umwanzuro Barcelona Ronald Koeman bafashe wo kurekura Suarez byatewe nuko batekerezaga ko yari umwe mu bari inyuma yo kwivumbura kwa Lionel Messi amushishikariza kugenda mu kwezi gushize. Ubwo Suarez kuwa gatatu watsinze ibitego byinshi mu mateka ya Barcelona, aho yatsinze ibitego 198 mu mwaka w'imikino imyaka 6 yaramaze Camp Nou. Yasohokaga muri Barcelona, Lionel Messi yafashije nko kwirukana ndetse yongeraho ko nta kintu cyamutunguye mu butumwa yanyujije kuri Instagram ye asobanura impamvu yabikoze. Lionel Messi yabwiye Sport ati navuze ibyo niyumvaga muri kiriya gihe kandi byari bindemereye cyane, ndabyumva. Hari abatekereje ko nakabaye naracecetse nkabireka bigatambuka nkuko hari n'ibindi naretse bigatambuka, ariko ibintu byinshi byarambabaje. Mu cyumweru gishije bwari uburyo bwo kwikuramo. Isoka rya Lionel Messi muri Barcelona ryatangiye nyuma yo gutsindwa ibitego 8-2 na Bayern Munich muri Champions League. Byatumye Lionel Messi ashaka gusohoka muri Barcelona, nubwo nyuma yagezaho akemera kuguma nyuma kwirinda kujyana Barcelona mu nkiko. Lionel Messi yatangiye umwaka w'imikino neza, yafashije Barcelona gutsinda Villarreal ibitego 4 mu mukino wa mbere wa shampiyona, aho yatsinze igitego kimwe cya penalty. Rutahizamu yatangaje ko ikimuraje inshinga ugutsinda kandi umubano we n'ikipe uhagaze neza. Buri muntu wese waba unzi arabizi ikintu kindaje inshinga ari ugutsinda no gutanga buri kimwe mu kibuga. Lionel Messi aganira n'abanyamakuru niko nahoze mu rugendo rwanjye rwo gukina umupira w'amaguru kandi ntabwo bigiye guhinduka aka kanya. Nyuma yo kwigaragaza muri La Liga mu mwaka w'imikino ushize, Lionel Messi yabaye umukinnyi wa kane mu bakinnyi beza ku mugabane w'Iburayi mu mwaka w'imikino ushize, inyuma ya Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne na Manuel Neuer bazatoranyamo uwahize abandi. Umukinnyi w'igihangange mu mateka y'umupira w'amaguru Ronaldo Luis Nazario da Lima yagereranyije ubuhanga bwa Rutahizamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain aribo Kylian Mbappe na mugenzi we Neymar Junior dos Santos. Kylian Mbappe umufaransa w'imyaka 22 y'amavuko na Neymar Junior dos Santos imyaka 28 y'amavuko bamaze imyaka irenga 3 bakina mu ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba aribo bakinnyi b'ibihangange bayoboye ubusatirizi bw'ikipe ikomeye mu gihugu cy'Ubufaransa. Benshi bakurikirana umupira w'amaguru ku isi bakunda kujya impaka bibaza umukinnyi w'umuhanga ufitiye runini ikipe bigendanye nuko aribo bakinnyi bahenze mu kugurwa baza muri Paris Saint-Germain. Ronaldo Luis Nazario da Lima w'imyaka 44 y'amavuko mu kiganiro hajyanye na televiziyo ikomeye cyane mu gihugu cya Brazil yitwa Fox Sport yahishuye ko bose ari abakinnyi b'abahanga cyane, ariko ashimangira ko Mbappe agifite amahirwe kuzakora ibitangaza mu minsi iri imbere. Yagize ati bombi n'abakinnyi b'abahanga mu bushobozi bwabo, nta muntu n'umwe wabashidikanyaho. Baracyafite urugendo rurerure rwo kuzakora amateka mu mupira w'amaguru, by'umwihariko abakinnyi bamaze imyaka myinshi bahetse ikipe babarizwamo. Mbappe aracyafite imyaka mike cyane, nakomeza urwego ariho azakora amateka ahambaye. Umukinnyi ushyira umutima ku kazi kandi akanageza kwitwara neza hanze y'ikibuga, ibintu usanga byarananiye abakinnyi hafi ya bose mu mupira w'amaguru. Azakora byinshi byiza cyane bigendanye n'ubushobozi agaragaza mu myaka mike afite. Luis Nazario da Lima yakiniye amakipe akomeye nka Kuza wa
PSV, Barcelona na Inter Milan na Real Madrid, AS Milan na Corinthians iwabo muri Brazil ari no yasorejemo umupira w'amaguru. Uyu mugabo wabaye igihangange ikipe yakoreyemo amateka ni ikipe ya Real Madrid yakiniye imyaka 5 hagati ya 2000 na 2007 agatwarana nayo ibikombe bya shampiyona mu mwaka w'imikino 2002 2003 ndetse n'igikombe kiruta ibindi muri Espagne muri 2003. Uyu mugabo yakiniye ikipe y'igihugu ya Brazil imyaka 17 yose kuva mu mwaka 1994 kugeza muri 2011, akaba yarayitsindiye ibitego 62 mu mikino 98 yayikiniye. Yatwaranye na Brazil igikombe cy'isi inshuro ebyiri, inshuro 94 n'icyo muri 2002, ndetse yarahetse ikipe ubwo yatsindwaga ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Neymar Junior dos Santos yageze muri Paris Saint-Germain tariki ya 3 Kanama 2017 avuye mu ikipe ya FC Barcelona aguzwe miliyoni 222 z'amayero, mu gihe Kylian Mbappe we yayigezemo muri tariki ya 31 Kanama 2017 avuye mu ikipe ya Monaco, akaba yaraguzwe miliyoni 145 z'amayero yongeraho inyongera za miliyoni 35 z'amayero. Vincent Adams wakiniye Chelsea yabari munsi y'imyaka 23 uri kubarizwa mu Rwanda agiye gutangira gukinira Mukura. Umukinnyi Adams ukomoka mu gihugu cya Ghana wakiniye Chelsea yabatarengeje imyaka 23 yamaze kugera mu Rwanda, aho aje mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Mukura Victory Sport yakirira imikino yayo kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Adams ukinisha akaguru k'imoso yageze mu Rwanda abanza mu kato kabere muri ka coronavirus yaba afite ariho yavuye yerekeza mu gicumbi cy'uburezi, akaba ategereje ko Mukura itangira imyitozo agakorana n'abandi. Adams ashobora gukinira Mukura Victory Sport mu mwaka utaha imikino. Mu kiganiro yagiranye na H.Innocent ubwo twamusangaga kuri hotel, Adams yadutangarije ko yishimiye kugera mu Rwanda kandi ko yiteguye kwigaragaza. Yagize ati iki gihugu ni cyiza kukibamo, nahageze nijoro ariko mu gitondo nabashije kureba hanze mbona ari heza cyane. Ati nakurikiranye amakuru ya Mukura mbona ni ikipe nziza, nindamuka mbaye umwe mu bakinnyi bayo nize ko tuzagera kuri byinshi hano mu Rwanda. Hari abakinnyi b'inshuti zanjye kandi bajya kuza bambwiye ko baje mu Rwanda, none nanjye bibaye ngombwa ko nza hano kwakina. Adams yakiniye ikipe ya Rayon mu mwaka w'imikino 2017 2018. Adams w'imyaka 28 y'amavuko 2018 yakoze igeragezwa mu ikipe ya Chelsea y'abatarengeje imyaka 23 avuye iwabo muri Ghana. Vincent Adams wakinaga icyiciro cya mbere muri Ghana iyi nshuro ye ya kabiri ava muri shampiyona Ghana, ari naho yamenyekaniye cyane. N'umukino wabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya mbere Ukwakira 2020, Lakers yegukanye intsinzi mu mukino wa mbere yahataniragamo igikombe na shampiyona NBA imbere ya Miami Heat. Lakers yegukanye intsinzi mu mukino wa mbere w'amanota 116, naho Miami ibona intsinzi y'amanota 98. Uyu mukino wanyu musigaje imikino 3 harimo imikino ya Miami Heat izakinamo na Lakers. Muri uwo mukino wa mbere abakinnyi ba Lakers barushijwe hakiri kare ariko barwanira kujya binjira amanota 3 points. Ubushyuhe bwagaragaye mu mukino bwagiye buterwa no gukomeretsanya. Ikipe ya LeBron James yari yaratakaje umukino wa mbere mu mikino 5 iherutse gukina mu rugendo rwabanjirije uyu mukino nyuma ya NBA. Uyu mukino wakinwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari kwa gatanu nijoro hakingizwa umukino wa nyuma 2020 Miami Heat.